Let's pray. Father, we thank you for your words. Help us to understand this and apply in our lives. Work through us, Lord, and within us today by your Holy Spirit, and give me your wisdom, tagay kong authority, Lord, sa iyong mga pulong. This we ask in Jesus' name. Amen. Please be seated. My message today is entitled, Trusting God in Your New Season. Trusting God in Your New Season. In Cebuano, ang pagsalig sa Diyos sa bag-o nimong kapanahunan. Now, we all have different stories in life. Ang uban sinyo ha, malipayon karon. Ang uban, dili kayo. Last year, ang uban sa inyo ha, excited kayo. Ang uban po, last year, grabe kayo nga, losses, pagkahagba. Dagantag story sa life. Some of you are excited of this coming new years. Some of you are discouraged to face the new years sa imuhang kinabuhi. But one thing nga parihata, naatay the same lang nga director. We have different stories, but we have the same author of our own stories, and that is God. You know, sometimes the greatest blessings are wrapped in painful endings. Not all endings sa imong life mo'y basis sa imong future. Uban sa inyo, may agi og losses, na scam sa isa ka business, investment, nawad-an og loved ones, na ay nakakommit og mistakes, na broken ang past life, relationship, nasakitan, ang uban gyud na ilad, natagam ka, na reject ka, na betrayed. We all have bad or kanabang bad nga mga endings sa atong life. You know, ayaw na basihi. That doesn't mean nga wala na good in the next coming future sa imong life. Usually, after sa mga bad endings, na din ha ang mga good opportunities. And sometimes the road you think is blocked is just the place where God is about to build a highway in the middle of your wilderness. And yes, today, we're going to study trusting God in your new season. Ayaw limitahi ang Ginoo. Bisan pag naka sa dead end, naka sa close road, naka nakural sa imong problem o sa imong burden, ayaw limitahi ang Ginoo. Gani isa na ka opportunity unsa nga makita nimo unsa ka powerful ang Ginoo nga bisan sa imong dead end kaya kanya tagaan og bag-o nga dalan. You know, first I want to start my sermon on this first point. First point, God has a plan you cannot see. God has a plan you cannot see. Ang Dios na siya plano nga wala pa lang nimo nakita. Before I explain to you our main text, can we open Jeremiah 33 verse 3? Jeremiah 33 verse 3. The Bible says, "Call unto me." This is God. Ingon ang Ginoo, "Tawag ako. And I will answer thee. I will give you. I will answer you." Ako ihatag imong pangayoon. What are those? "I will show thee great things, tagaan ti kag dagko nga mga butang, which thou knowest not." Tagaan ti kag dagko nga mga butang nga wala pa nimo nahibaluan. Unsang butang nga ang wala pa nimo nahibaluan? Di ba? "I will show you great things that you have never known ever since." Inana ka surprising, inana ang Ginoo ka powerful. Because sometimes we are being stranded on our dead end. Ngayon ka, imposible naman gid kay ni masulbad. Pero naade kay wala na hunahunaan nga ang Ginoo lang ang nakaunahuna. And one day He will reveal it to you. Ipakita niya na nimo kung in the Lord says, "Call unto me." Kung mutawag ka sa Ginoo. Many times we call the Lord, "Lord, gitawag ti ka atong time lagi nga nasakitan ko." Wala lagi kay answer. "Lord, I called you during the times of my losses. I called you during the time when I take my first board exam." Nabagsak lagi ko, Lord.
Many times you call upon the Lord, but no answer. Daghagigayon, naghilak pa dyan, nitawag kas Ginoo, pero why answer? You know, the reason is this. Verse, Jeremiah 29:13. Jeremiah 29:13. This is the reason. You will seek me, ingon ng Ginoo, mangita mo nako. And you will find me, ug makit-an ko ninyo. When you search for me with all your heart. Kanang kinasing-kasing ba nga pagtawag. Kaya sometimes we call upon the Lord, it's because of our need. Di gyud. You know, with all our heart, that means entire life. That means you call upon the Lord with a surrendered heart. Kanang natugyan imong kinabuhi. Kay usually, when we call upon the Lord, when we talk to Him, kung mag-ampo ta niya, nag-ampo lamang ka kay para tagaan kag kwarta, para nakay panglaag. Dili para sa Ginoo. Nag-ampo kag trabaho para naakay income, para raman sa imong kagulingong kaugustuhan, dili man included ang Ginoo. Nag-ampo ka, Lord, masuccessful lang ni nga business lagi Ginoo. Suruyon gyud ka na tanang lugar sa kalibutan. Wa may appeal ang Ginoo. You know, God will only give you the things that is connected to His plan. If it is for the glory of the Lord, He will give you it. Kung para sa kaymayan sa Ginoo, tagaan jud kanya, pero kung sa imong selfish na nga ambisyon, di na niya ihatag. And this is the reason we should call upon the name of the Lord with all our hearts. And then the Lord says, you will find me. Amen? Dili siya magpakita, hangtod dili kinasing-kasing ang imong pagtawag. Now, let's go to Isaiah 43:18, our main text here. Now, the background of this text, Isaiah 43:18, it was written by Prophet Isaiah around 800 BC, 800 before the Lord Jesus Christ. And this was written after the captivity of Babylonian Empire. After sila naguba sa Babylon, di ba? The kingdom was divided into two, the northern and the southern. The northern kingdom was first conquered by Assyrian Empire. Gikuha gyud, nawa gid ni siya nga syudad. And the second kingdom, the southern kingdom, which is the kingdom of Judah, was captured and was conquered by Babylon. That was during the reign of King Nebuchadnezzar. Na-conquer ang Babylon, and the temple was destroyed. That was the first destruction of the temple. Naguba ang templo. They were not allowed. Okay, they were being driven out from their own land. Gipapahawa sila sa ilang yuta. And then, here comes Persian Empire. When the Persian Empire took place, conquered Babylon Empire, pildi Persia ang Babylon. So, another government, King Cyrus said, okay, allow all the Israelites to go back to their own land. Ingon si King Cyrus, katong gipapahawa, pabalik ka to dinhi. Katong naguba nga templo, ipabarog to balik. Mga balay, ipaayo. Dalan, ipabalik ang dating sigla ng Israel. So, King Cyrus made that command. And then, Prophet Isaiah saw the progress, hinihinay nga pagkabangon sa syudad sa Israel. But you know what? Look at, ingon si Prophet Isaiah, verse 18. He was trying to help the people out of their distress, kanabang ilahang disappointments. Verse 18, ingon si Isaiah, do not remember the former things, nor consider the things of old. Ingon si Prophet Isaiah, mga igsoon, limti na to, katong mga nangamatay na tong kaliwat, ano man kitay mahimo? During the first destruction of the temple, many Israelites were dead, were killed, murdered, burned alive. Brutal kaayo ang namatyan sa ilang family. And here comes Isaiah. Ingon sa Isaiah, di ta makabangon hangtod di na ta move on. Wa na tay mahimo. Limta na nato to. Katong mga negosyo na tong nasunog, katong mga loved ones nga nangawala, kato atong mga kapakyasan before. Ingon si Isaiah, do not consider the things of old. And verse 19,
Behold, look at the Lord. The Lord is using the voice of Isaiah, and the Lord said, I will do a new thing. Tagaan tamog bag-ong mga butang, na it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ingon ang Ginoo, kaprapetes, ingon si Isaiah, ang Ginoo nag-ingon nako, nga bisag unsa ta kaguba, tagaan ta sa ginugbag-o nga sinugdanan. Ingon din si Isaiah, ang Dios mohimog dalan gani bisan sa disyerto, so makahimo sa bag-ong kadaugan nato gikan aning mga guba, sunog nga mga dalan, guba nga mga highway, ug wa na hitsura nga templo sa Jerusalem. And yes, no, sometimes God is not trying to repair the old. He is preparing the new one. Amen? Na mga butang nga gusto na to i-restore. Pero usahay ang gusto sa Ginoo, limtan na lang gito. Kaya na ay mas bag-ong muabot. Amen? Amen. And you know, ang atong emotion masakitan, ang atong emotion mutagam before, usay mo ingon ta, Lord, restore my joy. Pero actually, dili usahay restoration. Yung tag restoration, man God, maura gyapong mga gamita, ayo lang, panindot. Usay dili restoration. Brand new gyud usahay ang ihatag sa Ginoo. Amen. Brand new heart, brand new nga direction. And God's plan is often hidden until the right moment. He is not just patching up your past, He is preparing something far greater than you have imagined. Hinumdumigid. God is a God of unlimited. Kung isa ka pangandoy na guba, ayaw limitahi ang Ginoo. Daghan kig na surprise nga mga tao sa kaayo o sa plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Dako pa kaayog pwedeng mahitabo sa imuhang kinabuhi karon. Amen? Amen. Number 2, my second point, God makes a way where there is no way. God makes a way where there is no way. Naikanta, di ba? God will make a way when there seems to be no way. Sing. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. O, man na. Ganahan ang san mo, no? Mulingkod niya na sa Isaac Drespiano. When there seems to be no way, God will make a way. Pila ninyo dinhi ang na-stranded? Pinaasa. Kinsa dinhi sa mga youth ang pinagtagpo pero di tinadhana. Si Kate, kanarbang unang manungog, maora ba na unang naigo? Kinsa dinhi ang naskam? Isang kamot, naskam, mupiyong lang ko. Di ba, tanan? You know, after ta maskam, manghupaw na lang kita. Asa na ka kumangitag laing kwarta, nahurot na kog invest. And sometimes, dead end na to sa tong kinabuhi. Murabag, asa namang pud ko ani mangutang. Oy, maulaw naman ko, wa naman ko'y kaduulan. Dead end. Dead end means, murabag, wa na ka kabaon sa ibuhaton. Lisod na kayo. Pero you know, diha expert ang atong Ginoo. Amen? Expertise na, expert atong Ginoo tanan, to be specific ba, para ma-highlight nato. Maunay kasagaran biya story sa mga Bible characters na trap sa dead end and then na-amaze sa way out o sa bagong dalan gihatag sa Ginoo. Can I give you an illustration sa Exodus 14? Exodus 14, 21, and 22. This was the time when the Israelites crossed the Red Sea and God helped them by parting the Red Sea into two. Diba? Millions of Israel, gidala ni Moses from Egypt, and now from Egypt going to the Promised Land. But the first challenge they must ilahang ma-overcome is how can they cross the Red Sea? Unsaon nila pagtabok sa pula nga dagat. And they were trapped, na sila sa dead end. On their side, there's mountains, and the mountains in front of them is the Red Sea, and at their back
are the marching forces of Egyptian soldiers. They were about to killed by the Egyptians. Gigukod sila, kay nangikyas man sila. Ingon din si mga tawan, Moses, mga matay man mi. Unsaon na lang ni? Mamatay na mi. And si Moses, relax lang. Hulat, tanawan ninyo ang buhaton sa Ginoo. And then, look at verse 21. What Moses did, Moses stretched out his hand over the sea. Iyang kamot. What's on the hand of Moses? His rod, his staff, ang sungkod. Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind. Now look at this. Gitungod ni Moses iyang sundang, iyang sungkod. And the Lord caused the sea to go back. Dili si Moses. Ang Ginoo, tanawa, unsa gihimo sa Ginoo, there was this strong east wind. Unsa man ang east, kanang hangin gikan sa east, unsa sa Bisaya? Dili na amihan? Abagat? Asa man ang gikan habagat? North ang amihan. South? Hangin daw gikan sa east. Ang sa answer? East wind. East wind, east wind. Duwa mo kay balo. Na ako rin hangin, pag ana ni Moses sa sungkod, grabe ha, dili the earthquake. You know, science tells us that it is because of a great earthquake na divide ko nung Red Sea mo itong nihubas. No, that's not what happened. According to the Bible, may kusog kay nga hangin nga mihapos dito sa tubig o ang tubig na divide pero ang tao wala nalagpot. Di man kad ang dagat na duot, natunga ang dagat pero ang tao nalagpot. Gikan sa east wind, kinsay nagpadala? Ang Ginoo. And the Lord caused the sea to go back. Kung sa gimo ni Moses, nagpray. Tanawan mo ang previous verse, nagpray siya, nagistorya si Moses sa Ginoo. Yung na Ginoo ko Moses, buhatan ni. So ang Ginoo mo'y nangitag dalan para nila. Amen? And look what happened in verse 22. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them on the right and on their left. Di na sa kalaom sa Red Sea, nihapak ang kusog ng hangin, and then na-divide ang dagat. Mura kunog padir tanawon ang dagat. Ang dagat ni murang muwana. Diri ang tubig, and then diri pod ang tubig. Right side and on their left side, ang tubig mura sa baga kinga padir. Grabe no? So na dito mga isdang mulmul, gipang anar to nila, mulmul. Kuano kanang pampunit ra siguro to ng isda. Naka-cross sila, dry land ilang giagian, uga nga yuta ilang giagian. They were able to cross the Red Sea. Nakatabuk sila nga safety ngano kay ang Ginoo ni hatag og dalan. Amen? Asa may dako nga problema? Tungaon ang dagat or maimpas imong bayronon? Ang maimpas ang bayronon, posible na siya. Pero imposible kay ang dagat matunga. Kung ang Ginoo na to nakatunga sa dagat, unsa pa kang bayronon. Amen? Amen ginang mga Amen ang mga nangutang, nagmugot ang giutangan. Unsa kadako imong problema? Kung ang dagat natunga, anong di niya ma-answer imong mga prayers? Naalay saktog yung requirement. Amen? Og naay saktong panahon nga kinahanglang hulaton. So God makes a way where there is no way. When there seems to be no way forward, God can create a path no one ever imagined. Wa gyud nagdahom bisan imong silingan mo, kuya, nadato naman ni si kuan. Imong igagaw sa una nga 5 ka tuig mo nagkita. Haladong ka kuan naman ni mo dong. 'Di ba? Ma-amaze ang tao once Ginoo na mulihok. Amen. Amen. You don't have to see the way. You just have to trust the one who makes it. Amen.
Dili ka kinahanglan, Lord, asa man Lord be, akong tanawon kung nindot ba imong saad. Dili. Kung musalig lang kas nagsaad, secure imong future. Amen? Last night, gikanta nila ang Sister Amay, Pastor Mike, sa birthday ni Ma'am Susan. I don't know who holds tomorrow. I just live from day to day. But the one who holds the sparrow, na na na. Chorus, I don't know about tomorrow. Kanta. Don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Dili mo kinahanglan tan-awon unsa ang tomorrow. Just know, believe, and trust the one who holds your tomorrow. Amen? Amen. Munang si Paul ingon sa bisan pagmamatay ko dong Timothy. Di gyud gumahadlok. Bisan pagtanan kaliwat ako mobiya. For I know whom I have believed. Kaila ko kinsa akong gituuhan. Sure ang akong future. Amen. Number 3, you must stop dwelling on the past. Stop dwelling on the past. We all have past hurts, past mistakes, past disappointments. Kinsa dinhi mga young people ang gi-busted. Wa sila kadung og gihinay mo to nako. Ha? Wala basis bot-bot ninyo eh. Ikaw Vince, nabasted na ka Vince? Lem, ano may gagawin nako? Di ba? Oy, ikaw Zik, basted na ka dong. Hindi ko kayang tanggapin. Mga gwapo gid mo, wa mo gibasted, no? Kami ra gibang busted. Pero past hurts. Nasakitan ka before, naguol ka sa una, we all have past mistakes. Unsay mga past mistakes ninyo diha? Unsay pinaka greatest mistake nimong gihimo gyud? Nga hangtod karon nagsikag gamahay. Ha? Past disagreements na aba kay kalali sa una. Ay, limti na to eh. Hapit na balik ang Ginoo, no? Baso, pamanahuman nahuman na si Cardo Dalisay, manaman to si Cardo Dalisay, no? Unsa gitong sa idaha? Probinsyano. Batang Quiapo na pudro no, wa pa nahuman inyong lalis, di ba? Past losses, napasta sa atong mga scam investment, broken hearts, daghang kitag past mistakes. You know, nako ihatag ninyong illustration. In John chapter 5, open your Bibles. John chapter 5, verse 5 to verse 9. This was a story of this kanabang sick man nga giayo ni Jesus Christ. In verse 5, a certain man was there which had an infirmity 38 years. Grabe, no? Naa siya'y sakit, sulod sa 38 years. Bintaha na lang ng hilantan to, kaya marag 5 ra kadlaw. Mabughat, 2 ka semana. Kani, 38 years. And you know, during the time of the Jewish culture, time of Jesus, Old Testament, if you are a paralytic man, deceased man, kana naabitaw kay sakit like naba kay kanabang TB, naba kay cancer, inana kabalo ka, di nakapapuyon sa ilang balay. You're not allowed to live in their own house, even in your own house. Ngano, kay they consider that man as a cursed person. Para nila tinunglo man siguro ka nganong nasakit man ka. O di na tinuod ha. Sa ilaran ng pagtuo. Inana sila magtuo sa una. So once masakit ka sa una, labi nag leprosy, common ang leprosy sa ilang time, adto nakapapuyon sa gawas, butangan kag hapin, payungan ka gamay ng tulda-tulda, diha ka, kay di ka pwede pasudlon sa balay, kay basig madamay ang balay sa pagkatinunglo. Inana sila before. No, one time na niduol ni Jesus, kaagis lag buta, niduol ni Jesus sa John chapter 9, ingon din ang mga apostol, Lord, buta na sa Lord, bagikan pagkabata. Kinsa may nisala, siya o iyang ginikanan.
Pero di na tinuod kay sa ula ilang pagtunga kung ikaw nasakit ka, gimana nimo ang sala sa ginikanan, pero that's not true. Dili na tinuod. Inana lang gid sila ka judgmental before kay they follow the law of Moses. Kaya ang law ni Moses, ang balaod ni Moses manggod, tinunglo ka kung naghimo kag dautan o masunod nimo na nga tinunglo gikan pas imong ginikanan. Mo nagitudlo sa balaod ni Moses, pero dili na tinuod. Nanatas balaod sa grasya. Di ba? So, 8 years naglubog dito siyang hapin, sig paulan, painit, sig panglimos sa mga Israelite. Look what happened in verse 6. Verse 6. Okay, Mr. Casey. When Jesus saw him lying there and knew that he had been now a long time in that case. Pag-angin ni Jesus Christ, kita siya sa tao. Now take note, nakahibalo na si Jesus Christ nga dugay na siyang nag-antos. Di ba mo man ni? Kahibalo na si Jesus nga, mo ni siya, mo ni iyang sakit, mo ni iyang kahimtang, 38 years na siyang naglubog. Pero ni duol bas Jesus Christ nga, kanang, Sir, kanang, asa inyong balay? Nganong nasakit man ka? Unsa man imong sakit? Unsa imong kahimtang? Wa ba ka nagmahay? Wala na. The question of Jesus was very direct to the point. He saith unto him, wilt thou be made whole? In other, do you want to be healed? Sa Cebuano, Sir, gusto ba kang maayo sa mong sakit? You know, the point is this. Jesus did not ask about his past hurts, past situation. Wa na utana si Jesus, nga anong nasakit man ka? Unsam ni gihimo nimo? Anong ni? No. Jesus directly focused on the solution. Wa na siya giribasol. Ikaw man good sa una, ikaw man. No, dili makatabang ang pagbasol, ang pagblame. Amen? Di na, ayaw na i-blame imong past, imong life sa imong kagahapon. Nasakitan na ka didto, ay nagpasakitig usab. Move on. Focus ka sa future. And Jesus gave him the future, the solution. Gusto ba ka, sir, maayo? You know, this kind of question, nag-open og another door of hope sa masakiton. First time niya ni nadungog sa iyang life. Kasagaran, for 38 years nagsakit. Of course, usually this man heard many negative opinion from physician. Sorry sir, di na gid maayong sakit. Sorry sir, hulatan lang gid mamatay ka. Sorry sir, di na jud ka kita managko imong apo. Sorry sir, di na gigas gawa. Sorry sir, di na gid madase basta sa pag-research. Pero this time, for the first time, Jesus said, do you want to be healed? And the same is true sa imong life. Wa pa ka suga kakadungog sukad. Imong gi-judge ang situation, di na jud ko ka-graduate. Pobre ka emi. Di na jud ko maayo sa akong sakit. Mahal king tambal. Di na gid nimo dako akong negosyo. Lig-on king kompetensya. Di na gid ni mahitabo ang akong anak, di na ni mausab gyud. Gahi kig ulo. Akong pamilya bungkag na gid ni. Imposible na. Pero minimo na madungog. But today, I want you to hear this. God is telling you, do you want to be healed? Do you want to be healed? Amen. And you know, ang way para maayo, para ka ma-move forward ta, do not focus on your past. Limti na tong tanang sakit. And focus on God's promise in the future. By faith, gini siya. Hinman diha, timan ingon si Christ, gusto ba kang maayo? So what should be the response? Faith. Amen? Faith. Ingon si Kristo, gusto ba kang maayo? Si Christ powerful, pero nag-agad siya sa respond sa tao. So God is waiting for the response of this paralyzed nga person. Tanawang sige ngon, verse 7. Verse 7. The impotent man answered, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I'm coming, another steppeth down before me. This man sitting down beside what they call the pool of Siloam. Have you remembered the blind man katong nanghunaw gibutang aglapok ni Kristo yung mata nang hinaw dito sa Siloam sa pool?
Oh, this is different person. Pero na sila, ang pool of Siloam, it is surrounded by different many paralyzed people. And one of this, siya ni. So, ingon di sa, Ginoo, oy, gusto ko maayo, Lord, pero unsa no, di man ko makaadtugod dito sa, because they believe, according to their tradition and culture, they believe that the pool of at Siloam is powerful to heal their infirmities. But that's not true. Tuo lang na nila, kung mangilamo sila sa pool, maayo sila. Pero ingon tao ning paralyzed nga tao, Lord, di man ko makaadto sa pool. Oh, nagtuo siya nga ang pool mo'y isugo ni Kristo. Pero ingon si Christ in verse 8. Verse 8. Jesus said unto him, Rise, take up your bed, and walk. Barog, bitbitay mo hang kuan, og mamukalakaw. Timan niya, this man was not able to stand up on his own for 38 years. This man was not able to walk for 38 years. Di gid siya kalakaw. But the command of Christ, look at this. Wala pa siya naayo. The command was stand up. You know, this man can only stand by faith. Makabarog lang sa kung mutuo sang Kristo. Pagbarog niya, the first command was to rise. Pagbarog niya, hala, nakabarog lagi ko. Dili ang Siloam mo'y nakaayo ha, kundi ang challenge ni Jesus Christ. Barog. Kung di siya mabarog, di gid siya maayo. Kay ang iyang pagbarog, mautoy bunga sa iyang pagtuo. Amen? Kung nito siya sa words ni Christ, mubarog gid siya. So Jesus said, rise. If he believed in the words of Jesus, he will rise. So this man, tanawa, verse 9. Look at verse 9. Verse 9, what happened? Immediately, diha, dayon. Wala pa sa nagloading ba? May barog siya, made whole and took up his bed. Ni barog siya, of course. Wala, nakabarog lagi ko. And then, ingon si Christ, get your mat, take up your mat, hipusa imong hapin. Kaya naman siya hapin. Hipusa imong hapin, unya, lakaw. So, gikuha niya iyang hapin, wa lang sa nakabarog, naka-move forward, gyud siya. Amen. Amen. Ingon si Christ, barog, hawa diya sa imong kahimtang, focus ka didto sa unahan. Opposite, kay usually, kung natay problem, dinhin na lang yun ko yun. Mohon lang yun niya akong income, mohon lang yun niya akong kahimtang, mohon lang yun niya akong pagkaon, mohon lang yun akong panghandoy. Hantod ko mamatay, dinhin na lang yun ko. Oh, di ka kabanti. Naara ka sa imong current situation. If you want to see the beauty of God's promise, you need to stand up out from your comfort zone. Move forward yun ka. Dream big. Amen. Pangandoy dagko. Pangandoy og maayo para sa iyong pamilya. Pangandoy og maayo para sa imong future. Pangandoy og maayo para sa imong ministry leaders. Paminaw og maayo sa mga dagko ang mga testimonies. Claim it by faith and obey God's words. Amen. Amen. Dili ang Siloam na kaayo niya ang words ni Jesus Christ. So the challenge today is, are you willing to stand up for the Lord? And to listen to His voice and move forward toward His purpose. Mao na siya. You know, ang problema, dagko tag pangandoy. Pero wata naminaw sa voice sa Ginoo. Di ba? Lord, gusto ko mahawas, Lord, sa kalisod. O lagi, ingon sige, okay, hawason ti ka, barog. Okay. Na may command, hipusa imong hapin, lakaw didto. Mubitaw na tingala mga tao, naglakaw-lakaw lagi ng bakol. Nakitaan man siya. Kay gusto ipakita sa Ginoo nga giayo na sa Ginoo. Nya kita, dagko tag pangandoy, pero di man kita maminaw sa Ginoo sa simbahan. Di man kita mo basa sa Bible, yango lang ta, pero di ta mo apply. Igura ta ni barog, pero wala ta milakaw. Kaya ang pag-walk, ang pag-move forward, mao ni pag-obey nimo sa tingog sa Ginoo. Nakadungog lang ta, pero wa ta naminaw. Lahi ang nakadungog, lahi ang naminaw. Ang naminaw, misunod. Ang nakadungog, nakahibalo lang. Pero wala gi-apply.
Dili unta tay na igsoon. Amen? Sama unta ta aning taong masakiton nga gi-judge pero na bless og nahimong successful. If your mind is always replaying your failures, you're stuck in yesterday's news, God wants to give you a headline called New Mercies Today. There's a song that says, the of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. God's mercy is new every morning. That means, wa kay rason nga magpabilin diha kay bag-ong kaluoy pirmi ang gihatag sa Ginoo nimo. Naalang na nimo giunsa niyo pagtan-aw. Pero supposed to be gusto sa Ginoo mo kuan ka ba, mo level up ka. Dili pasabot nga mobalhin kag laing lugar. But the point is usba imong hunahuna. Ibutang na sa plano sa Ginoo para nimo. Amen. Number 4, God's new thing often starts small. God's new thing often starts small. Okay, nibarog na ka. Gusto mo gud nato dato dayon. Gusto nato tangtang dayon tanang problema. Gusto nato muhamtong denta. We want a fast progress, instant success. Gusto tag ingon ana, pero dili ingon ana ang Ginoo mo proseso. Step by step ang iyahang process. Nganong step by step kay wala may instant growth. Step by step man ang growth. 5 years old pa sa 30, ingo 30 puhon unsay gusto nimo? Insa, gusto ko mag-pastor, I want to become a pastor and a security guard. Apilan mag-secure ang mga dong. Ayang gitan-aw di ay secure man tong secure nga superhero. Gusto ko security. Sige, ana na lang. Ay po na secure. Kato lang pastor. Okay, dong. Do you think inikaugma mo pastor? Do you think after 1 year pastor dayon? Dili. Kay ngano ang imuhang pangandoy kinahanglan ubanan nig maturity. Nasabtan? Di ka pwede i-promote nga di pa ka kabalo mo manage sa imuhang trabaho. So, step by step. Muna ang success sa tao, step by step. Nganong step by step? Kay step by step man pod ang atong maturity. Mas magkahamtong tas Ginoo, mas madagkadag ko iyang ihatag nato nga promotion. So, start ginagmay. Ayaw pangandoy dayog dinagko. Amen? Kung di ka kasaligan sa ginagmay, di yung tagaan sa dinagko. Kasagaran, di man ta mapildi, gagmay ani nga income. Si gusto gamaya ani nga ginansa. Gamaya ani nga kanya Gamaya ani nga kuan diha noon ka gitest. Kay ang test magsugod sa gagmay. Amen. Ang dagko reward na ginagmay gid ang beginning. Zechariah 4:10, Zechariah chapter 4 verse 10. Do not despise these small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin. This time, gitukod na ang temple, girebuild ang temple. Karon, wa may kwartang Israel, ingon ang Persya, itukod niyo yung temple og balik para malipay mo. Kay naguba man to sa Babylon. Karon pagtukod sa temple, ingon man ang mga tao, gamay sa temple, ingon po to sa Zerubbabel, okay lang na, kay wa man tay budget, gikangkir biya ta. Nangutang rabiata dinig mga bato, mga simento. Okay ra na. Gamay ra ang temple, di gitong original nga temple ni Solomon. Na-discourage sila kay simple ra ang gigamit nga materials, dili kay tong mga mahalon nga mga gold. Ingon sila, simple ra man. Ingon din si Zechariah. Ayaw yaga-yagai. Ayaw i-down ang mga gagmay nga mga sinugdanan. Ang importante, nasugdan ang kaptuyuan sa Ginoo nimo. Amen? So ayaw gyud ang imong kahimtang karon, simple lang. Naglista-lista pa ka unsay plano karon tuiga, unsay plano nako para sa Ginoo, unsay plano nga business. Kinsay nagdaho mo? Lucille before nagkuan mi.
Hinumduman pa nako, nag-struggle pa si Lucille unsaon pag-enroll og college kay financial lilisod gyud. Karon graduating na si Lucille. Grabe no. Cherry, nag-struggle unsaon basuray lisod kaayo way budget. Unsaon nako pag college graduating third year, irregular pero third year na, then ino to hapit na mo graduate. Julian, classmate na sila. Di ba, kasi mag-expect? Hinumdum mo Charmin sa una. Pag-abot na mo diri sa Cebu. Please pray for my ay, kaila mo tanan, di mo taga FMBC kung wa mo kadungog ana, di ba? Prayer meeting. Guys, may gabi ako jud ipa-pray nga makit-an na gid nako nagyud siya ang ako nagyong lifetime partner. First paming nga year ana diri sa Mactan. Nag 2 years na, nag 3 years. And sa di jud ko ma-discourage, mo pa-pray gyapon ko gyud. 3 years na, nag 5 years na lang. Guys, i-pray taw ninyo kanang hapit na lapas sa kalendaryo. Di mo taga FMBC, wa mo kadungog. Di mo hingapil og prayer meeting, wa mo kadungog ana. After 7 years. 7 years is the perfect number of the Lord. Ika-7th year na mo dinhi. The Lord hears the prayer of our sister Charmaine. Di ba? Simple beginning. Wa mo to beginning. Ditso man to. Ditsoy. Are you? Patrick ba? Patrick Ingisiro man to. Are you single? Ako'y nung tana, of course, dili si. Atong Charming kay ana, dito dalagang Pilipina. Are you single? Yes. Ano naman kayo? Kuwag, yes. Okay. Are you Christian? Oh, yes. Istorya mi, faithful sa church. Are you looking for another single girl, woman? Yes. Charming, abot Charming. Suri, nano yun. Sana yun. Suri. Are you single? Oh, good. Charming. Okay, so, meet na sila. Palayo na ko. Okay, meet Charming, meet Patrick. Wa man, nagtingog, nagnana naman ang luha, nagnana pong duha. Balik. Do you have number, Facebook? I don't have Facebook. Number, you have number? Sige, Charming, give the number. Okay. Then, lakaw na ko. Tingog. Okay, you plan, you go out. And the Lord, ang Ginoo nag-answer sa prayer. Simple nga illustration, respect the right time of the Lord. Amen? You need to submit and respect to His right timetable. Nice, saktong timetable. As long as i-maintain nimo imong obedience, faithfulness, one thing lang, na-appreciate po na ako aning bataa. Kay bisag na siya, pray, happy to discourage. Nag-lead gapon sa youth, muli, busay sa work para sa church, overnight prayer gapon, bisag nakububag ng eye bags, and the Lord hears her prayers. Naagi, reward ang Ginoo nimo nga, beyond pa sa imong imagination. Amen? Magtanom bitaw kag mangga, take man ng patience, hinay-hinay na. Pero after 10 years, tibok pamilya, tibok kaliwat nimo pakanon sa imong gitanom, sa imong gihulat. So my challenge today is this. Unsa imong giagian karon? Unsa imong giagian? I know na kay dreams, i-release imong past mistakes. I-release ang past hurts. Biyai ang bugat sa imong life. Ibutang na diha, ihatag ng Christ tanan, gipakamatyan na niya sa cross. And then, i-open imong life sa bag-ong plano sa Ginoo nimo. Himog commitment, Lord, sugod karon. Di man ko perfect, pero please, tagay kog chance, mga lagad di mo, Lord, faithfully. Hinahinay bag-o akong heart. Tagay kog bag-o, Lord, nga dreams. Tagay kog right nga mga tao, Lord, nga makatabang na ko, Ginoo, spiritually. Lord, gusto ko mabag-o. Ayaw kalimti. Lord, gusto ko malipay ka sa akong life. One day, isakas mo barog dinhi, mo testimony
unsa ka powerful ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Let us all stand.